Artvin, ango Erdavîn, bi erdnîgariya xwe herêmeke têra xwe rengîn û bengîn e. Artvin ji aliyê Rojhilat ve bi Erdaxanê, ji başûr ve Erzurum, ji Rojava ve Rîze û ji başûr ve bi Gurcistanê re sînordar e. Li aliyê Bakurê Rojavayê Artvînê Behrareş heye. Dirêjahiya Qeraxê wê 34 kîlometre ye. Artvîn bi herêmî dikeve nav çiyayên Rojhilatê Behrareş. Çiyayên weke Karçal, Kaçkar, Altıparmak, Kukurtlî, İskarîstî û her wekî din hetanî sînorê Gurcistanê dirêj dibin. Di nav van rêzeçiyayan da bi dehan çiya û tepkên bilind hene. Çiyayê berber ê Qeraxê Behrareş ê ji Rojavayê Rojhilatî ve dirêj dibe, çiyayê Karçar tê gotin. Ev çiya bi bilandihiyayê xwe nêzîkî 4000 metreyê ye. Rêzikên avî yên vî çiyayî sînorên bajarên Artvîn, Rîze û Erzurumê çêdikin. Çemên Çoruh û geliyê Berta yên navbera Borçxa û Şevşalê û çiyayê Karçalê ku hetanî sînorê Gurcistanê dirêj dibe, ciyên herî giring in. Bilindahiya çiyayê Karçalê 3500 metre ye. Ji bilî rasteyên alûvyala Xopayê û Arvahiyê tu deşt û raste li herêmê tune. Ji bernameya Jîngeh, rêz û silav temaşevanên hêja. Jîngeha me îro bajarê Artvînê ye. Bajarê Artvînê dikeve sêgoşeya sê welatan: Kurdistan, Tirkiye û Gurcistanê. Ciyekî ciyereng û pirrengî ye. Em ê di vê bernameya xwe de behsa hin taybetmendiyên vê herêmê û behsa erdnîgariya Artvînê ji we temaşevanan re bikin. Hêvîdarim vê bername têr be. Jîngeh li Artvînê dest pê dike. Herêm ji sedî pênce ji zozanan pêk tê. Zozanên herêmê rengîn û dengîn in. Artvîn xwedî erdnîgariyeke çiyayî û kendav e. Ev qada bi qasî xwe asê bi piranî bi daristanan pêşandiye. Li daristanên Artvînê darên weke Ladîn, Goknar, Darqaj, Narewan, Mazî, Kestane, Darasor, Êxlamûr, Gurgan, Spîndar, Benav, Reşedar, Goz, Mirmik, Deh, Bî, Darcêwî, Sir, Kevok, Darfistik û Kurbeşk hene. Artvîn di aliyê rûberka rûwekî û cûreyên xwemalî de jî herêmeke têr e. Di nav sînorê Artvînê de bi qasî 1268 cûreyên rûwekan hatine tespît kirin. 119 jê endemîk ango xwemalî ne. Daristanên kevnar ên ji pergala xwezayî, giyasimnîkên rododendronê, zozan û mêrgên Alpê, kevir û kûçên lûtkeyên çiyayan, hendef û gol û mînakên herî xweşik ên herêmê ne. Di nav vana da daristanên kevnar ên xwezayî, di nav ekosîstema dinyayê de yek ji yên herî giring têne hesibandin.
Artvin د عالیه جورین حیوانان دا جی هرمکه دولمنده. لهرمه 281 جورین چوک و فرندیان هنه. 48 جه گوهانینه. دناف دارستانن هرمه دا آجالن وکه هرچ، وعش، گر، چقل، رووی، ورشق، پسینگن چیایی، سای آبی، کوزه داران، کوزه زناران، کورمش جی هنه. به تایبت وحش گلک زیدنه. ده همان دمه دا هرم جبو آجالن کشکشوک هم جبو آجالن فرندجی جیکی گرینگه. دیگلیه چوروخه دا یک جه خورو یه هرمه سه حب مارگیسک هاتنه دیتن. دناوانا دا جورین کافکاسی و چوروخی بتونبونه را روبرونه. لهرمه جورین گلک پرپروکان جی هنه. سیمرخین کشلوک این بتنبونه را روبرو مانجی لزنارن دارکنارن چم و روبارن هرمت جین. هاوردورا چم و روبارن هرمه با آجالن کووین وکی گاوک دنجی مبعث کر هنه. آرتوین جعالی کوچبریا فرندیان وجی هرمه کی تیر و تجیه. لهرمه جدو قادن گرینگ یک جه آرتوینه. جبو پاراستنا فرندیان دا آستا ناو دولتی دا جیکی گرینگ دگره. لحرما روشلات بحرارش دو جین وک پاراستنا فرندیان هنه یک جه لآرتوینه. هرما روشلات بحرارش قادکی گرینگه جبو همو فرندیان. ده همان دمه دا وک درباسوکا چوکین کوچبرجی. فرندین بچوک مزن درنده چه هنه راوسکی هوان داربند و گلین چوروخه چیاین کارچال، کاچکار و سخانینه. دناف سینور آرتوینی دا نزیگ سی حب چم و روبار هنه. دناف وانا دا جبلی ین دهرکن بحرارش ین دهرکن چم چورخجی هنه. چورخ دناف کورتا بحرارش دا بسر خواجیه کی گرینگ بگره و دناف سینور آرتوینی دا چم هری مزنه. درجی هیا چم چورخ 376 کیلومتره. 105 کیلومتره دناف سینور آرتوینی دایه. دناف سینور آرتوینی دا گولن کراتری، بندی، سیرکی و پعنک جی هنه. لهرمن اردانوچ، بورشکا و شفشاده چند گرماوین جیه جی هنه.
Li Artvînê debara herî zêde biçandiniya çay û findiqan dibe. Li baxçeyên Artvînê zêdetir gariz, fesuleyên sirik dirêj, laneya reş, kundirên reş tên çandin. Kundirên reş taybetmendiyekî wan heye tên ferqkirin, nava wan tê derxistin û di firnê de têne pijandin. Laneya reş dî xwarineke taybet jê çê dibe ku têda nayê borandin. Li herêmê gûz, mêşvanî, heywanên biçûk, mezin ew jî tên xwedîkirin. Mêşên vê derê bi bêhna darên kestaneyan û kulîlka xumarê ekstra hêz digirin. Artvîn di serdema Ahamenîşta tê qebûlkirin ku ciyekî baweriya zerduştiyan e. Baweriya zerduştî ji wê serdemê da li Gurcistanê jî belav bûye. Di çavkaniyên Gurciyan da navê Artvînê weke Artvînî, Artavînî derbas dibe. Yek ji dîroknas û erdnasê Gurcî Vaxuştî jî ji vê derê ra Artavanî gotiye. Koka navê vê derê arta ji farzî tê. Di zerduştiyê de arta tê wateya yek ji navê Xwedavendê Asayê. Arta ne tenê navê Xwedaya Artvînê, Artanû cî, Artahî, Artanî û Artaşenî jî navê xwe ji Artayê digirin. Navê Artvînê di zimanê Gurcî da di wateya barkêş da pêveka ovanî girtiye, derketiye holê. Arta û ovanî. Bi demê re bûye Artavanî, Artvîn, Artvanî. Tê wateya stara Artayê. Ev jî nîşan dide ku bi îhtimalekî mezin li Artvînê perestgeha Arta heye. Têzanîn ku perestgehên di navê Arta tevahî li ber çemanin. Perestgeha Artvînê jî tê texmînkirin ku li ber çemê Çoruxê
لشونه کلها آرتوینه یه. لی ناوی هاوردورا آرتوینه نه آرتوینه. لو آنی، لگ آنی و نگ آلیه. دکارت دیس توسره بادا ناوی هرمه نه تنه نگ آلی و گلیه نگ آلی در باسته به. ناوی نگ آلی ناوی بهتر ارتنگاریه کی مزن بود. هرچی قاسبان ناوان جهف جدا بنجی د زمان کردی دا همو نزواته هفن. لو، لگ و نگ. آرتوین به دیروکا خواه یک جباجارن سردما ناوینه. هرچی قاس باجاره کی زیده نکرنار بجی لگور لیکولینن لحاوردور هاتنه کرن هن جینگه هن 2000 سال بریا زاینه لگور هاتنه دیتن. پشت را بریا میلاده 200 سالا نهانده تی خویا کرن که اورارتویان لگور حکم کرنه. د سردما کلاسیک دا قومین وک کسنپتون و کوکلیس بریا زاین 200 سالا چاران دا جی هن قومین وک تاوکی، ماکارونی و کوکلیجی جیانه. لگور اردنگاری و چند خواه برواجی هریمن هاوردور جیکی استراتژیک و آسیه. شکل روخالا آرتوینه به چالو کرتب نوالو مسیله. لآرتوینه سرورن اولی بابوکال کردان هورینه. بریا زاینه د دستپیکا 2000 سالان دا هوریان لحاوردور آرتوینه دولت سیتهی آوا کرنه. بریا زاینه د سال 1360 دا د انجام سفریه 20 سالان دا هیتیتیان آرتوینه به دست خستیه. اورارتویان سینورن باکوری حتانی آرتوینه برفراتر کرنه. لیل همبر ایسکیتیه کوج آلی باشوری و به کوچکی مزن هاتنه لبرخه ندانه و هاتنه شکستن. وی جاری آرتوین وکه ناوندا کافکاسیای جالی روژ آوایی و بوی سینوردار دولتا اسکیتیان. پشتی اسکیتیان به دوره را آرساک، بیزانس، هزاری، اموی، عباسی و هن دره بگی بجیردن. آبهوای آرتوین لگور آبهوای بحر رشه. لعالی قراغی آبهوای ساروگرمی و شلی حاکمه. جیان بلند هرمی وکه بحر رش و سرحده به برف و بورانه. لنافچین وکه شفشاد و اردانوچه جبر بلندهی راقمه بهتر دجوار درباسترن. آرتوین د سردما ناوین ده وکه جینگه ها کلارجتیا هرمکه گرجستانه بود. لسه گوشه سه ولاتان ریگه کی گرینگ بود. جالیه کی دا ریگه ها ارزروم، بایبورد، ارداخان و اردانوچ جالیه کی دا جی یا باتوم و هوپای بود. جبلی و هرما آرتوین دکوه ناف کورتا چوروخه و یک جل لنگرگهین بارکشی و گوهسکاریه. آرتوین اکو د کورتا چوروخه دایه د سردما کونار دا د ناف سینور کولختی و ایبریای دا بود. لگور هن لیکولینین هاتنه کرن د میتولوژیا یونانان دا تی ایدا کرن که چم فاسیسه نریونی کورتا چوروخه بخواه. د سردما کورختی دا وکه جینگه ها سردمن تونجی تی قبول کرن. لگور چاپکانین کرونولوژیا کلاسیک دیروکا هرمه لگور جی و واره خواه بریا پروردهی دویم د 100 سال 80 دا کیمری د 100 سال 70 دا جالی اسکیدیان و هاتیه داگر کرن. بریا پروردهی د سال 10,000 دا قرالیتا ایبریا
di sala 1019 da Pontus, di sala 65 da ketiye bin serveriya Roma'yê. Di sala 1944 da di lêkolînekî da li derdora bajêr rastî Şopên jîngeha çanda Kafkasyaya bi navê Kura Aras hatine. Artvîn di serdema navîn da li herêma Tawqlarcetî di sed sala 89 de ciyê rêveberiya Kurapalatiyan bû. Piştra di nav Yekîtiya Kraliyeta Gurcistanê de jî girt. Bi perşebûna Kraliyeta Yekîtiya Gurcistanê ra piştî dagirkeriya Moğolan di sed sala sêzdemîn de kete bin rêveberiya Atabegên Gurciyan. Di sed sala 16 da Atabegên Gurciyan hatin şikestin û ket destê Osmaniyan. Piştî ku Osmaniyan Tawqlarcetiyê bi tevahî girtin bin serveriya xwe, li ser vê erdîngariyê parêzgeha Çildarê damezrandin. Artvîn di nav vê parêzgehê da weke navenda Livanayê bû. Artvîn demekî dirêj di bin rêveberiya Osmaniyan da ma. Di sala 1877 û 78 de bi şerê Osmaniyan û Ûriz da herêm ket destê Ûrizan. Piştî ev şerê qismek Gurciyên li hawirdorê dijiyan koç kirin. Li gor tespîta Georgî Kazbegî di sala 1874 da li Artvînê kêm bi zimanê Gurcî dihat axaftin. Lê li taxên ne li ber çavan her kesî bi Gurcî diaxiviyan. Piştî Gurciyan gelek nüfusa Ermenan li herêmê zêde bû û bû wek jîngeha Ermenan. Li tevahiya bajêr 2000 xanî hebûn. Ji vana 100 heb jê Ermenên Gregoryen, 600 heb Ermeniyên Katolîk yên mayî jî aydê Misilmanan bûn. Li gor vê belewelebûnê 5 heb camî, 4 dêrên Katolîk û yek dêra Gregoryan hebûn. Ji bajêr 250 dikan 8 qehwexane hebûn. Xanî yek li ber yekê li ber pala çiyayekî tîk hatibûn ava kirin. بله تماشاوانین هێژا وەکی destpêkê me got em îro hatin bajarê Artvînê. Me xwe berda nav erdnîgariya bajarê Artvînê û me hin çavderiyên xwe bi we re parve kir. Bi rastî jî ev der ciyekî pirrengî ye, ciyekî cihêreng e. Hewceyê dîtinê ye, bedew e, delal e, xweşik e. Aydê xwezayê çi xweşînek henin li vê derê bi rastî jî mer û rastên wan tê ye. Zindiyê nav xwezayê, dengê xwezayê û her wiha rengê xwezayê li vê derê bêtir li ber çavan e. Dîtbariya vê derê bi rastî jî îtîşamiya vê derê bi heybet e. Meriv xwe di nav xwezaya vê derê da bi rastî jî şanaz dibîne. Ev herêm ji gelek medeniyetan ra mazûvanî kiriye. Bav û kalê Kurdan, ê Gurciyan, ê Lazan, ê Çerkezan, ê Tirkan. Ji bo gelek medeniyetan li vir biye qada jiyanê jîngeha van medeniyetan. Em bi vê boneyê hatin bajarê Artvînê û me hin çavderiyên xwe bi we re parve kir. Hêvîdarim bername li gor dilê we derbas bûye. Em ê derbasê qadekî din bibin, jîngehekî din bibin û em ê bi bernameyekî din derkevin pêşberî we. Jîngeh li vir bi dawî bû. Heta demekî din bimînin xêr û xweşiyê da bi xatirê we.